Tukuma mira yambiririe kuona thina utibwo James atutethia ko office ira no ntwe functional ni James aturira kamerene TV-ine ake akaua mira yeta Djibouti no teyo yeta yontoni to banda akiri mbeterete kuona ngari cia Djibouti kiora mawa chairman wa pricing formula mira pricing formula committee James Mithika no atwira bo baina rwaria na antu ba Djibouti betiganiria tania na baina MOU na au aciumia biere ndene ciumia biere mira ikethreita auto kinyite utemira ireta James narte ngwenge anto atoronga thoko na kono eta mira na kwatu getono eta kuto atumwa na njira yorongo anta boreti onene bonge na mira tutukire yanyo thoko na thina ankwenda kwira Mr. Dr. James narekane na bitindi kuwa thoko Djibouti ni kuonekana ne tururinitania na imuntu uri kumwe uratuma mira ku Djibouti tire baba tumero mira Djibouti re ni bakomero kana ni ba Djibouti onau baba tubatura cio to rongo se betwira to atuma mira Djibouti na to komyo atumira mira Djibouti no komya kwa mira muntu to Djibouti no to atumira kaithirikare atu tumero mira Djibouti ekendia Kaitene Kaum mukaririete wa mira president committee James Mithika akiaria na kuate ni bakolomere nthi na antu bakuma Djibouti na babangania mitaratarera bakenda ninio mira ende onto no Kimathi Munjure amucokerete na kumwira ati nabo onto Kimathi Munjure amucokerete na kumwira ati mitaratare bekire ociandikithia nike kwithirekia na ruthiomi rungiro mwanya ruraniro kiarabu anture regulation ni mwake baraba ka export mira Djibouti na yatangazo officially na kabunengera maratasi tukanengera aremi tukanengera biama tukanengera ponka muntu wete ke website ro kanengerwa uthiate mutaratara yu nikenda ende wiregister na Djibouti wiregister na Djibouti batu kure kintu twakunengera kiyo compliance tuwito kumenya na ntukwera twakunengera compliance wikiremere kundegene registration niyo kwina issue na turiuria kiuria kwa uria into bibi onde no kuona tukerwa category hiyo tukwirwa commercial alafu tukea ki category tukoona bila bikwendeka registered inside this company registered inside country ukoona ende kinya tukaulilia mantu yetu yonthe ya Kenya utebibi ututethia no twiriwa registered inside the country nyumo portal in Djibouti platform in Djibouti tweya ki country ukona uti option nyingi in Djibouti yake alafu isitoshe twachoka rengi tukero nontu baro era iriwa baro ya Djibouti ira ya hafa iriwa we are supposed to register companies and then itobati ku register as importers in Djibouti tweta ke ku register as importers ni ara twawa kwina issue ingi tutikumba ku register as importers no tweta ke register as importer okethira mantu ya ikuyu yonthe ya yandikina na ki Faransa. Nkiripotera Meru TV kumembe beta mokiri onkonja Ibwega nuntobo riboti yenu kagitani gara siasa thiete na mbere kurura mutana kuwata mwanki hande guruni orawari waziri wa kithomo kuthuru na kairi nari waziri wa mantu makono karibu andeni Wathani matora Daktari Friend Matiang'i nethiritwe akiwatanira na bamwe batongoria Gamiru kulingana na Ntereche Timo na arathikanite kuina mbere kwigua akiringagira ndebe katika tungire bara akuwatanirite nabo mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni noguturikiriria ripoti ino. Haya mambo tunazungumza ya serikali na uongozi wa nchi yetu. Nataka kuwauliza nyinyi wananchi. Hii mambo ya SHA katika mahospitali na madawa inafanya kazi? SHA inafanya kazi? Munafurahia SHA? Sasa wanasema hivi sisi tunazungumza, nyinyi ndio wananchi mnapewa huduma. Munafurahia SHA?
Tuko na shida, decapitation haingii kwa shule, principals wanasumbuka walimu wetu pale, watoto wanaumia. Sasa hata tunafika mahali ya kwanza kuuliza wazazi eti walipe pesa ya mtihani, na sisi Uhuru tulikuwa tumetoa pesa ya mtihani. Mimi naomba kazi hii kwa sababu ninataka kuifanya vile tulikuwa tunaifanya. Safari hii tunaenda mchukue kadi ya kura, mregister kikamilifu, tukue na amani, tupige kura kabisa, tuwe na serikali mpya. Mnakubali? Sisi sote, na si hapa Meru peke yake, na si Mount Kenya peke yake, ni Kenya yote. Watu wote wamekasirika na serikali hii ambayo inaharibu kila kitu. Mimi sitafuti kitu kingine. Mimi natafuta ile kiti mlikuwa mmenipea ya gavana wa Meru. Nilifanya kazi. Nasikia hapa Timao hamna hata maji. Hati wakati mnataribu kuosha ofisi, tuje tufungue mnaenda kwa mto. Hiyo ni kweli ama si kweli? Sasa tauni kubwa kama Timao haina maji, haina sewage. Hata kabla zile niliweka naona zimeanza kuharibika. Hospitali ile nilikuwa natengeneza hakuna kitu imeongezeka. Mimi sipigi siasa ya clans. Ati huyu anatoka pande hii, ati sasa kiti ya gavana tusui tupatie mtu wa pande gani, sijui imetoka wapi. Haijalishi Meru anatoka Igembe ama anatoka Tigania ama anatoka Imenti, Mumeru yoyote anahitaji huduma ya gavana wa Meru. Ebwega nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanire kutukirekana na riboti ino gaturaithe kungenaku na ara bamwe batongore kumantereche mweteria bethere tubakina mbere kwa bakimeneria kanze precious nuntu bakoina mbere kwego bakiuga ikwagira ndoni enkroteberere horokoromba giti kia mujumba mwekuru akaunti ya Meru na ara bethere tuye bakimenagiria bakiuga gati bwega atongore bakaina mbere kwego bakinenkagira itio Obara Bangi. Mwandiki wetu Wandetu Mutu wa Kiambi nawe na riboti ino. Bamwe batongere kuma mwiteria kishigo bunge kia Northimenti ni bamenerete na kwithukira muambe umbithi na wijekene kumana na mitandao ja Kanze Precious na bubone kumana na kuandika kwa wekere mitandao wakithumbia biriri atongere baba kiuga na unete mianga na batitikiria kuona waginzo ni bubu gitithwa na mbere kandigitua ruru muno imwe kurungi kumare na nteto cia mwe kurungi cianja ndene ciana bawe na mwe kurungi na kumiria karunga makauga na kwenda giti kia women rep nyamurungu eguru atenda kanse wa women rep unga indi bau umba kuma na nteto cietu turi ekuru tweja twakuririra okauma ntio kauga ani ugire ani akari ugo bwe mwe kuru rekana na feresi timbiriri no ntware atiuma na nteto cia muntu ke arenda kuma ciaku gwaga atije ciaku eje ciaku nyinge mono ende mberere ute ciara umatio wankana arwa na to discourage reason being nuronete miaria ria rariti akiruma mutongeria winkuma nkatha ya mwekuru frese timberere the other day na mbichera ni rathuriri antu baingi muno baria akariba Meru kuringana na tongeria baba ni bathujite na gutegera mikarire na utongeria wa Felicity Nkirotebiriri na bona nowe mutongeria akiubwirite gutongeria Meru ja mubunge wa mwekuru gwako bwe mutongeria wekuru Meru county akana tuchungai tuchungai butakora ikyo kuona okiuma na nteto no tigwi nyandoni ugetiekera mutandao ni okuga no kwenda giteke women rep baiko ekoro baiko wejo tongeria batu otetu tongeria ndo mwagi ndoni tukwira atiri chokera kwe ntorotimi a chokere nchiro no ndora guchokera kwe ntebona yaga kuroga kinya miakeria okudwa nyomba kwa imutongerere karweja na tukwira atiri batu turi aguru tuduga antubara beneteo antubara ben experience antubara ben exposure katubare kerie
tubanengere otongeria nonto itwije upe President Mberere is sisi tunamujua ito muonete ito muigetwe Mberere no atokwenda no te mutongeria onge tukagitika women rep Meru County turi ekuru na tugachiumia na maromba na inyembecha na mwere mda kila kitu Mberere ombe kwa mutongeria oku uri tongeru Mberere ombe okamwara iyo kiuga no gutena banda kinyeri ko yagukira rukiro rugakuruma mundorora kugwete njara igoro ekeja kwethwa itwije batwe na itwije kanze nevirete muntu akwe mono omanda President Mberere na ituonete miari ria ararire igoro necho tukoria atiri batu turi aguru mwekurojo kana mwari ojo tukeja komunengero otongeria bogwa krisha wa mama akeja kuona kuma to chenyombe muntu ndene uri atwire munyenyeke ke muitingo gyowe akaumara akaria uri narwa to munengero otongere batu turi agatipa miruri akariadia ni unduri bakuromba atongere kuringa ciaca cia thiri na kinya kueja na gitio na nkuruki kwebukana na marumi kagitaba kuringa kampeni ciao kuboromba bwinde wanasiasa beto bakondemero burombe itebieto bya siasa kana itebira bokonda kuromba bya siasa wena ndo ninjaga nonto miariri yenu era bokwaria na nibibire ne manto era bokodithia batu turi akari kana turi ari bolindiri kura iboto kanganya mwanga tukarama ku bwero wa bwebao nonto of rate itonete miari emithuku mono kiripotera Meru TV kuma muitere gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi Ibwega nuntu bwa riboti ino na njira enkenyanire kutukire kana riboti ino tuthina ratharaka kiathoni yocho kiankatho kanisa ya Tomekua na ara siasa kinya kwithia na mbere kwigikuyagirwa kiri ntongore mwanya baraba kumete Meru na kinya Tharaka Nithi County na ara siasa cha one term na two term thia na mbere kwewike wa Tagamwanki na mutumiki wa kanisa nano akinambere kwa kiuga Ibwega tukewa twethirikari ni nonto thirikari niyo yena matunda mara makono mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Weguna na wina riboti ino na njira enkinyaniriku Igere ngatho gya kuthuranire twi kanisa eci kaitwa migwa wandega mang'ombe ya gucokia ngatho kiatho kiria giutongoretwe Reverend Cosmas Irungo mutongoria wa parish Tomekua na kiumia kia Thanksgiving kiatho giki gigitegwa ikankandia kirinde kuma ntere mwanya baria ogwo bamwe batongoria bagisiasa kuma kaunti ya Meru ari Manuel Bundi kuma Rwire rwarera gutwa kiringoni Ntomeri nene akiuria kari kugwatira munini wa rais Professor Kithure Kindiki nonto bakwithirwaga no mucii bugate Kithure Kindiki bugate Professor Kithure Kindiki wamwekera hinya ute mwanya wa Tharaka Nithi na Meru County wegitoke wegwata Kithure Kindiki tumugwate nkuruki yenu kurugi musiasa ya kirikithia menya monte ndenia monti Kenya kwerekithirwo kiri Professor Kithure Kindiki akenda Kindiki gukiria mugongo wa Meru mutura gwikinya twangu gendera saidire eko nyabatura ndia batwikie mbio batugwatire twagwatire Kibaki twagwatire Uhuru Kenyatta twagwatire Jomo Kenyatta twagwatire Gachagua nyabathaya bathithiatia abatugwate njara nande ngakwira Professor Kithure Kindiki kirauni kireja wage kiongo daiye deputy president Tharaka Nithi County echenjie daiye deputy president Meru County thithiatia echenjie inde twamono gumusiasa kuma kaunti weno ya Meru Timothy Kithinja tutirite na ritho ringi mwana ule wetu nachoke methene mwana ule wetu nachoke methene ara intobiko gawana kethe ana atwikire deputy president batwikire mwana ule na ara na bamwike methene no ndoni oni akurigara mwana ule na kuthiurunka mono na professor mugima ete akaeja na angaito na ange empowerment angambi yuto kugira trikali babati kwithira bakeja deputy president wetu professor mugima babati kwithira ai policy maker onde goro yonde Manuel no akari goro ya siasa tiendere cha one term na two term akiuga thirikari ya Ruto kathita muchere ni kenda na munini wa rais Professor Kithure Kindiki athuchetia gachere kuma mwaka wa 2039 akimeneria mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ikira kuga gutire kia Meru baguneka nakio kagita karari munini wa rais benga kuga kirauni kireja roke mutwe agena ukaraja Kalonzo mire vice president miaka 5 inyakwa mutira nyarami Nesa sawa wira Professor Kithure Kindiki professor wetu na nitha aitu ronene chance na ito kuikumirira na tukamugwata njara na turiuga two term
ke president wetu na kithura kindu kiarire 2 term au turuga kithura kindu ke 4 term akiuma ndio president tumwende president wetu date tu sasa wao lakini hadi kane kama shuma na moshi Lweti Muthikithia njura gukonanwa na kiama kia DCP abantu tubataraka abantu tubandi DCP tutena ndoa na thirikari ndoera twino ikiwi gitenyiri kadera barabara enda ya mere ekalie ke ya gwikora rami wonia kuragia biengi kijani ndiuga tuta our deputy president uria twendete uria tugire twaerwe deputy president inya watariro thirikari nere ngegitite ate ijite the coming government let it look like he's part and parcel of that government otherwise what don't only the mami this will be your mother na we mbise no kugorongi Amonogu Reverend Cosmas Siriongwa akiuga bota atongoria ba makanisa begwatira thirikari rere gwathanini kagitani gaka na tio twita kanitha tulombagira thirikari nonto thirikari ngai niwe twitikiti akani witikio bwetu ta kanitha ni gwitikia ati thirikari kana bala batongolete thirikari bathulagwa ni ngai so tio ta kanitha ni tugo support thirikari iria kuruta wira ndagika eno nonto yu niyo twije na twita kanitha ni tuko nyuma yayo kumirombera na kuba support nikenda bande live mauntu mala magirire kiri atongoria betu kuma kiri utongoria uri guruki president kwimana nkinya mashinani kima ngavana so ni tukulomba thirikari irinambe na kuruta wira wa gutethia mwingi na kuruta wira uria ngai abetirite nuntu kiu nikyo gintu kia bata sisi atuko kwa siasa kuma tomekwa wandega mang'ombe kichigo mugega chuka kama ng'ombe nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waigona Bishop Geoffrey Muthinja wa kanitha cia EAPC nethiritwo akiromba kana agitambitwa kiri akari gutigira ati bakoina mbere kwigwa bakiwatanagira na kwiga thiri muno kagitaniaka na arethiritwe akiuga ibwega atongore bakaina mbere kwigwa bena oromo na kinya mwingi ukaina mbere kwigwa igaga thiri ino kengo gutigira ati mirandi thina mbere kwigwa ikinyanagira muniki wetu wa Ndeto MC Mwitonga magona ripoti ino. Gato kujiruo kidogo alafu tuchokere tutinambere na ndero chetu. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya, kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
Tukera nyuma ya ukujia karuo anini gatu inambere kwa tukendelea na Ndeto cia Meru TV ogoro. Tuthinambere na riboti ya Bishop Geoffrey Muthinja orani Bishop wa kanisa cha EAPC na arethiretwa kinambere kwa kiromba kana gitambitwa utigira ati kwina thiri na urumwe muno kagitaniaka na ikengo utigira ati mirandi yo thinambere kwigwa gikinyanagira na arethiretwa kiugibwega gukainambere kwigwa antu baikaranagia bwega na kinyatongo na obo bakioro batika teme kuwa kwina agasagasha kagitania kamuriki wetu wa Ndeto mutui wa Kiambi nwewe na riboti ino na njira enkenyaniriku kiwa ke murungi yo twitana enda mtonge joro chiendete ndobo tokeda tokenda nana twekaranagia bwega ikuonania batwe gutethi na yumba kwithwereo nonto no gutea mtonge joro ugo inyagwa kwenda kuthithirwa kinyagwa kathiria mtonge na ndente toichumirite naja bwa mbere kana bwa ciakago nonto bwa kwirwa kwina Meru rwari rwarukwarua either baretete wamba nao kana manto jange jara ndwari tithongi manto jate ya mega nonto anto ibature nie bwega muno kwina aembu bai Meru naja kwina Ameru bai na ara baembu na ciakago na mbereu na kinya guntu kunge gukwingi na ndentu kababwiri kumenya rira tukuga tukarania bwega na rira tukuga turi ya Kenya kiugo kiria ntu tutumaira muno tukauga bati turi ya Kenya ikuga guti mpatho ibwiri kuthairi o wathurana ntu uga ngao imumiru angano kureta wamba ngao no kuthithia na ntu batwire gwita biashara bara mwagita riri nene muno na untu bura bumwe tukuona ni untu tamana cio antu basiasa ibageria kugwathania antu bakathurana antu tumante tunini twambairia ura tukareta nyandwa ndene nthiguru nontu ria bukambiria kuchokia antu rutere rwaku na kwambiria gwikira antu bethera bena mpathu nteto iri ikareta ndoa na antu batiumba kwiganua na ndi kinya antu batwire bakarite amo miaka mingi batibwiri ni kumba kwathuranwa ni biugo bia mbuga baba ibakariona babangi ibakariona tukathurana na antu na njira jera itukare na thiri na tukare twigenwe kiri atongeria muno antu ba siasa nontu ke siasa muntu enda gukuchia mantu rutere rwawe yani ura ugoga faidika rutere rwaku na mantu ya jonde yo jara thina nontu nyumene riro kageria guchoa antu na antu bomba ni go support ugwe bro kwenda kana ideology ku ya gisiasa na ndi niro kambiria kwathura antu bai bakwa bate bakwa na una ndi gukareta bitina na ndi manto ya wamba akwa ntete ki manto ya wamba nontu miaka eu yonde antu ibatwire baramwe antu ibatwire bakiganagua biashara antu ibatwire kuthithia bati twina nyama kanisa mbere jara antu betu baturano Ameru na baembu na babakeja naja no te thina yumba kwithwereo na ndi atongeria ibamenyere muno biugo biao nontu biugo biao biomba kwinyangia kinya mugongo junthe nthiguru yonthe ibwega na siasi chionekanire kinya choko wata mwanki kiathonia kurugura kanisa na arantere cha kabuchere mwanga ndi sentimenti mambura mara kana tongore bagi siasa bara gutongore tuni governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithinkia mambura mama thie nambere kwigwa makionekana zile cha one time na two time kwigwike wata mwanki ukionekana hata kuthimana kathari kirimantu makoni siasa kagitani waka governor Mutuma thie nambere kwigwa kionekana kwiringira ndebe kiri
ithurano vya 2027 kiuga kegwari ndabani kuromba giti kia ugavana. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma nawe na riboti ino na njira enkinyaniriku. Woni nde gavana nderiwa 2 term cha president kabo drive Ndeto ucio ndenda bwira Ndeto ucio ndenda bwira ire manisha thirikari une igurita ngugi isawa ndete kanda gwira opinion yakwa ndi aguritwa Charia Kadhungu. Ground nasema nini huku? No, tunataka nisikie mniambie sababu naenda Nairobi niambie watu nimetoka Meru. Ground hapa Mwangandia wanasema nini? Ate wanasema nini? Manto ya kuendelea bukibo bukimaka. There is no time kwa kinyabatu Meru tutetikirie ruwa ringi. Hapana. We'll do what we can. Kwa kisha Meru witambere ni watanirite. Woni kura nkoromba. Of course woni nte kuwa tam. Nderendo bwira inkoromba maromba yenu. To restore back respect ye kanisa. Lakini mbwere 2027 gavana wetu akethra endene ya voting box, voting paper, bumuringire kura, bato tukarungamana nawe. Gutiji gavana mutuma gwatakiria wena kionjare ne orikie. Nonto no ukerekerio gachoka kurera nara turarira kairi. Twinde turingeni siasa, twimenya ni antu bameru tukwenda gutethia na ngwataniro igatuteithia. Iboyana bwa Meru ibarombe tutigira ati bakwina mbere kwegwa bakinenkagira thirikari kanyaga kuruta ngugira kubatara kuruta na kurekana na mantu makoni na gisiasa. Ribotira ithire twekina mbere kwegwa ikirukaniwe bwabo rutitwe ni umwe wa siasa ruterwa North Imenti na ritwa Godi. Ribotino tubangiritwe ni MC Mwitonga. Baria baragia batithero baije bagacokerua. Ujo ni mutongerio mwijikene ja Godi na nombite kwithirwo akithura muno ni baria bakwenda kuthukiria deputy president rietwa kana kumwenjangiria kura na akiugaga uria bamwendete ni mutano ngina. Jana aru ndenda kwariria Ndeto cia mundu wetwa Karuitha ogwe uri mwari wetu Wanyaki East Ibwega nondo bakuthwa we mwari wetu inde kwi mantu ja makai kwenda kugukania kwire ati nuraire mbroka esiasa nguge ku iweta na mbere ukithoranagia mbecha ukiaragia mantu ja kwangaratania deputy president na kira tukwenda kuoni mesa kithure kindike uweza wasani mutano ratwendete no ratukuringaringira mbegi darira nande kwethwa uthure tore deputy president ndene ya county yetu ya Meru na Tharaka-Nithi igwatanite kanera tweta the entire old Meru ndenda gukwira mesa kithure kindiki ugetikiria political brokers batonyera gategate siasa ne chiaku andu bara orende bathukitie marieto jao ja Karuitha itukuonete na itukuona ngugiro gwithia na mbere itukuona tutokithia mathithio jagu jatebugia tutuwiria na nukumenya ugo orende wifiria ogwe kinyara twetera kuromba kura aria twakuringire kura chagite kyo bunge nukurikana kinyanda ene gituo gya nture kuyongwa nuombire kuona zero na nondo bonto bobo utomba kurekebisha mitere ku na mikarie yaku na nondo bonto bo kero tukwenda kwera deputy president ni atire owo itokwendete urwe uri mwana wetu na itokumenya ogwe mumeru na Mutharaka ni twana twa bieje bya mukuru umwe na nondo bonto bo kera tukwenda gukwira atokwira wekendi kitugwete njara tukagusupport tukakuringira siasa cia kiuma itokuwa ne 2 term kiri thirikari ya William Samoei Ruto itomugwete mbaru itomugwete njara na itokumenya kira giutuma antu babengi bakaraba kidunguna na bageteta tekwa thirikari kaina makosa kana kethuki ndegoro yetu ni rajetwe na inya mwaje rajetwe ake muntu achindano ene kachirubare amuntu achindano ikwethwa kwino gwabo nene muno no rurubo chindano ende iria kumuntu okorwa na ndi tuje ndegoro yetu ya Kenya ni rajetwe gitari ara akorukite na nandi ni gitari akoru ira kinyire no ndo chindano eje eno ruru lakini itokomea chindano eje egatoria murimo jojo Ibwega no ndo NHIF etetwere gwitanguge tutura kuona mtu akona accident wamwija cibitare watokerwa gita NHIF imirira tukenda mtu akwarirwa narwa sha muntu ari on accident barabarene twamujuke twamwija cibitare tukerwa tumurire mbecha cia sha tukaria mbirwa ngirima na 5 ikomba kuriwa
itokwenda kwa thirikari ni tetana mbere mwega na those other government policies ile tetana mbere keja implemented turiona jeka kwenda kunyereka indi batu tukeja kurikana na thirikari ya William Samoei Ruto miaka ingi ira yejete na tukwenda kwenda thirikari thore kende kinyeri yau romerera au inyeri yau indi banira na political brokers bamuthia ngari mantu bakiru mantu bangi twena kamware ndone tegoro gutwa kanza ndene mitandao kana ruma mwekuru gutwa feresite mbiriri mwekuru nchambe mwari nkabe mwekuru yongwa batu turi akuru baigona tagwinya akuru ba mutindo abatauni emeru bare baraje bakathikirwa turiuga tutego support ekuru bare bakaraga bakirumaga atongeria bara bangi atongeria bare akuru kethirikari bara baratwitira ngo kethirikari ne bara bene experience bara bene exposure bara bayike ne thirikari turiuga bakarumwa kethibo kwenda gwichwero maarufu tena njira ya kurumana tokokuoni na the last warning na tokomenya ogwe chokera agwe ntoritimu chokera nchero uma u ni mutongeria nchamba na wijikene jangodi godi aliuga wene athuri muno ni mwekuru ugo kuruma bangi na akauga atongeria ni bombe kwithirwo bakego heshima ona no mbita kwithirwo agiteta muno ni untu bwa baria agwita uga weta tena jange mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindo Kangangi. MCA wa Bodho Gochia gatagati Douglas Mutea nethiritwe kirugure mukondo wa yire wa mubira wa maguru tanjire mwe gukiria bia wa biambeo embithi na mununkuruki utigira ate na baba ethe batina mbere kwa bakithungagire mantoni maramatagirite mwandiki wetu wa Ndeto kumanterera chia South Event Jeff Gituma no tubangirite ribotino na njira enkana nawe Douglas Mutea MCA wa Bodho Gochia gatigati muthenya jwa narua na ruguritie michetho kiri wandi yawe muthenya jwa narua ni aria akiaria na metha ya Ndeto ya Meru TV mutongeria uju na ugite athithitie mutaratara juju ni kenda gukiria yewa kiri wandi yeje ya Bodho Gochia tucokeretie tournament season 2 ya Mutea Foundation na mbonete ni bwega at least twambirie michetho eje ni kenda na betu bomba kwithora be busy na tumba ojora twambiritie rengi at least go keep ana betu busy na inyokuria talent chiao. That is the aim of this tournament. Mbere mambuge bwega no tukinya ngavana wetu na bangite kwambiria county league ya Governors Cup na no ntubu iketo mindira mbere go prepare my teams cia Bodho Gochia thati cia mbere inge tournament ya aja ujo at least bethro be equipped ni kenda tumba leu tournament we county keja mbona at least team cia Bodho Gochia kuma wadi kwa jikwithwa cie wakilishi bwa ndene county na ndena mage kombe nyake ya governor no batu tukajukia tema jeshi so that's why we are preparing this ni kenda kombe ke ukieja na mbuge thirikari twechitana irio MCA chitaniria governor chitaniria mbije na matalent yo tire ikaura no ntutwambire ochetha the Governors Cup mene baraba kujotega chethi baka attracted at least tokoya kuona ntu bare bara tobejete gutega mibire yetu ni kenda na baba yetu tutega na ala talent ire na bara bomba gutetheka. I'm sure one day tukethwa twitete antu jaba Adrian Kibet kuma Bodho Gochia na kinyankuruki ni kenda kethira kimenyera nthuki mbithi tethire gitonya kiri ndawa cia kurebia. Another importance of this tournament ni go keep ana betu busy no to the moment tugatinda this kienine na arua wana baraba ingi bateta irabu no tukauma gutuka batomba gwita utumira ndawa cia kurebia at least mwana wakomba gwithwa akithugana ile na akiona kweli kinyani ngwa no nchethe mubira no nchethe volleyball no nchethe football ngethwa day busy na ngi kira kiumba giteja na betu ikwaga kwithwa bate occupied at least ria bate cukuru kana ria bate kuthoma garia bate ngugine batu tule anene gatwe atongeria bao itubatere ku make sure our children kana our youths are busy at least bomba kweberwa manda wache kurebia na mantu jama ni untubu kwa timbaru ni umwe wa arimu ba michetho ije ya maguru urorombete nthuki mbithi kwithira bagitonya michetho na ije ni kenda bagokiria yewa na nthuki mbithi rete aja uju inkuburia na gitio gikinene riria ukethira bwi nau umenye kwina kwinyangia kwina rwano rwa minus na rwa divide wetete gutumira nau lakini ndenda gukwa uria aja uju tujete kutumira rwano rwa plus na rwa times so it's upon you ona ibo gutumira minus na divide kana wije ogain gento football skills body fitness na time weku ketho imitumira bo bwega
manto jakethera jejamega kiugo nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Boyega David Keborimu siasa na kinya mutumiki wa mwathani nethiritwa kinambere kwigua kinya wa kiromba ngo ataniro na munonkuru kinya wa kiromba gathirikari gutigira ati kunenkirwo kanya aga kurutira akaringugi na ikengo kuonekana mirandi ya uthi na mbere. MC Mwitonga na riboti ino kureka iri wombo cia iria ukathugania thirikari itikaritwe indi ikaritwe na gatere ona baria baukario tumbo bamenya uyu ni Bishop Mutumiria mwanasiasa Bwana Kibori uria ukuga tumikaritie jairia liririko mbeta wande bendi Kibori na mpumete Meru County andi mukario no thimenti narua kankwenda kwariria thikiri betu baria bathikirite be Kenya yonthe abaria be Meru County uni mbere mantu ya ngwiritie na mantu ya ndigaritie igita riria muntu agejo thoni na tugenya mwiku kaka gothoni tuge na munjaru ka mukabira wonde ndendo bwiro thoni buu teka bwitho abwariritwe nyomba ni ana beta bakendana wachoka ukaigwa kwa muthoni na ndingutega nkona batwe thaiji twina itu muthoni wetu ura wendene thirikari yawe president wetu Samuel Ruto ura atunenkere ito mwana mwega mwana wina nkoro embarie ndubite president wetu yawe kindiki ndendo bwira ni kumara ntwire ndeja kuigwa murejo thirikari yayura byoku thaiji nonto anto beto thaiji barita aja bakaunira maguru beta bakinya kwa ndubite president tota tugendera into ibi itubi korego biekenine ote muntu inyo ochabira ko wichabira na wachogetho gwitite kinya unogi inya kiongo ikurija ugethe inya tudawa ku kajokia kiongo gikabua ko ngo ndobwira ntu betu niko buromba Burundi nyiyetie no nini bonene mwa president ibuje egitarire darwa atongeretie ndiguru munini ogwe jawe ndibute president ibuje otegoteja okara mwisho kwa utokarie igetegeke Amero wenzangu igeteke na mwanki nonto mwana ojo nwekindike itoto mwana omuthomu mwana wina nkoro enjega mwana omwega nkoro aradugurire mirango yonthe nande Kenya yonthe thaiji otemuntorigere towita kwawe mucie nonto tukuma tutwire itotora kuigwa ndibute president Ruto ari ndibute president itotora kuigwa muntu Uhuru Muigai wa Kenyatta ndibute president lakini Amero tutakinyanja cia tobau ende thaiji thaina ndina ritumurutire na jungwa ko inkoromba Amero bothugania bwega onenya baigwa nto bakiwa skiza ground ndendo kwira thugania bwega nonto thaiji twina muntu kaiya kara turetere kamincho ria metho aitinda turiuga atiri ito thirikari ri eje nene na president wetu mukathe Samuel Ruto nikarue nitagwa metho yo jairi nonto nyana ara gutira kinyanira bwega kindike amumutete cindano endoci kindike kwa muthomithia gamincho ria metho ndendo bwira ndugurira kwikothera na twinda tukeja 2027 tukethwa tukiuga kaba uju oturetere mwana ogwetwa kindiki kwa ndendo bwira tukari mwana uju indironere ningwa na twa tega turanto baba ingi twona iprofesa wina riri atobwiri gwaka kwa u ategeri beto bantu kwe enarwa ndendo bwira unika kuburomba na giteo ninyete muno ndubite president ito mukarie no karia gukunene kaurokara ya eria ririko ibwaga ntu beto ukeja kwithirwo no kuthikirite amwe nani ni ndaigua nkirwa kaba uju waturetere mwana wetu kindiki teni ndauga na kandaigua ukigua mbita. MC Mwitonga, Meru TV. Ibwega gatuthirekerie na riboti ya kuma nara ntere cia Tharaka kanichania tumekuwa kire kiatho gia gucokia nkatho nara ciaja cionekaniki na mbere kwi wiki wa tamwanki kinya kucheja cia 1 term na 2 term
kagitani karago kwina atongoria kuma kaunti ya Meru na Kinya ira Tharaka Nithi na aranoe Bishop ro utongorete wangwaneri ugiti boya kwa tu thirikari no thirikari niyo yina matunda mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna na kurega wangwaneri na natubangirite riboti kwinya igeregatho gya kuthuranire twi kanisa eci kaitwa migwa wandega mang'ombe ya gucokia ngatho kiatho kiria giutongoretwe Reverend Cosmas Irungo mutongoria wa parish Tomekwa na kiumia kia Thanksgiving kiatho giki gigitegwa igangandia kirinde kuma Ntere mwanya mwanya baria ogwa bamwe batongoria bagisiasa kuma kaunti ya Meru ari Manuel Bundi kuma Rwire Rwarera gutwa Kiringoni Ntomeri nene akiuria kari kugwatira munini wa rais Professor Kithure Kindiki nonto bakwithirwaga no mucie mugate Kithure Kindiki mugate Professor Kithure Kindiki wamwekira inya ute mwanya wa Tharaka Nithi na Meru County wegituke wegwata Kithure Kindiki tumugate nkuruki yenu kurugi musiasa ya kirikithia menya monte ndeni ya Mount Kenya kwerekithirwo kiri Professor Kithure Kindiki akenda Kindiki gukiria mugongo wa Meru mutura gwikinya twangu gendera saidire eko nyabatura ndia batwikie mbio batugwatire twagwatire kibaki twagwatire Uhuru Kenyatta twagwatire Jomo Kenyatta twagwatire Gachagua nyabo baya bathithiatia abatugwate njara nande ngakwira Professor Kithure Kindiki kirauni kireja wage kiongo dai deputy president Tharaka Nithi county agency dai deputy president Meru county athithiatia agency inde tomono gumusiasa kuma kaunti weno ya Meru Timothy Kithinja tutirite na ritho ringi mwana ule wetu nachoke methene mwana ule wetu nachoke methene araito biko gawana kethe anatwikire deputy president batwikire mwana ule na ari na igoti bamwike methene no oni akurigara mwana ule na kuthiurunka mono na professor mugima ete akaeja na angaito na anga empowerment angambi euto kugira thirikari babati kwithira bakeja deputy president wetu professor mugima abati kwithira I policy maker onde guru yonde Manuel no akari goro ya siasa tiendere cha one term na two term akiuga thirikari ya Ruto kathita muchere ni kenda na munini wa rais Professor Kithure Kindiki athuchetia gachere kuma mwaka wa 2030 akimeneria mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ikira kuga gutire kia Meru baguneka nakyo kagita karari munini wa rais benga kuga kirauni kireja loke mutwe agenda ukaraja Kalonzo umire vice president miaka 5 inyakwa gutira nyarami Nesa sawa wira Professor Kithure Kindiki professor wetu na nitha aiturone chance na ito kuikumirira na tukamugwata njara na turiuga two term kende ke president wetu na Kithure Kindiki alire two term au turiuga Kithure Kindiki four term akiuma ndio president tumwaje president wetu date tu nesa sawa lakini hadi kane kama shuma na moshi no Timothy Kithinja ra gukona na kiama kia DCP abantu tubataraka abantu tubandi DCP tutena ndoa na thirikari ndo era to ino ikewi gitenyiri kethe barabara enda ya ina ekalie keja gwikora rami wonia kuragia mbingi kijani ndiuga tuta our deputy president uria twendete uria tugire twaerwe deputy president inya watarwo thirikari na ere ngegitite atia ijite the coming government let it look like he's part and parcel of that government. Otherwise, I don't know only the mommy, this will be your mother. Now we're busy no kukurongi. Amanogu Reverend Cosmas Irungo akiuga bota atongoria ba makanisa begwatira thirikari riri gwathanini kagitani gaka na tio twita kanitha tulombagira thirikari nonto thirikari ngaini we twitikiti akani witikio bwetu ta kanitha ni gwitikia ati thirikari kana bala batongolete thirikari bathulagwa ni ngai so tio ta kanitha ni tugu support thirikari iria kuruta wira ndagika eno nonto yu ni otwije na twita kanitha ni tugu nyuma yayo kumirombela na kuba support ni kenda bande live mauntu mala magirire kiri atongoria betu kuma kiri utongoria uri uri guruki president kwimana nkinya mashinani kima ngavana so ni tukulomba thirikari irinambe na kuruta wira wa gutethia mwingi na kuruta wira uria ngai abetirite
nuntu kiu nikyo gintu kia bata sisi hatuko kwa siasa kuma tomikwa wandega mang'ombe kichigo mugega chuka kama ng'ombe nkiripotera Meru TV ritoka mbitandagara waigona. Biboyega nonto bwa riboti eno yandagara waigona na njira enkinyanire kuna riboti eno muredhere wa Meru TV gatukinyumuthio maratu kubangirite goroboe munde katho chimwanya tu nonto kwa inambere kuraitha TV ya kwira wendete na TV rai yethere toki inambere kwa gitamba na gwitikirika kunthe kathe tunika Mumiru utikathi kuraya nonto ndarika itari kuraya Anjeri wa Chupe akae chokera na mubango wa rumuri wa siasa riboka inambere kwigwa bukiaragire mantu mwanya makonenie na siasa niyo kawethera bambitira ni family zwa Kimathi mwerekere wakwa ugoroboe mthini Ramsi thirwa na kagita kega na urare bwega.